v novo šolsko leto z Anteninim zajtrkom prvakov. Janko, danes si pa točen, ampak kje imaš uniformo? Pozabil sem, jaz nisem navajen tega novega sistema. Jutri bom imel, no. Ne vem, vse dan sem točil, tako ste rekel, ne? Sedi, tavba. Janko, pridi pred tablo. Pa ne, jaz. Janko! Okej. Reši tole enačbo. Ja, 5x. Piš no, 5x. Piš. 5x minus x. Jana, dost. Sedi, Janko, ena. Če Janko, sedi. je. Janko, sedi. Je pa prav. Janko, a imaš ti sploh kaj rad matematiko? Ne. Kaj pa je bilo, da se ti je zamerila? Čist po pravici povedano, v 3. razredu sem se malo zakalkuliral. Računal sem, da bom dobil kolo, pa nič ni bilo iz tega. To. Ritem mladosti. V Anteninem zajtrku prvakov.